Assalamualaikum guys and welcome back guys. Disebabkan kita punya YouTube ni dah lama dah kita tak buat vlog pasal kopi-kopi yang best dekat Kelantan. And now dia sekarang dekat The Bolet Kota Baru. Dia nak share dengan korang pengalaman and rasa kopi dekat The Bolet ni guys. Best ke tak best guys? Jom kita rate lagi. Sambil tu guys, dia belanja dulu korang B-roll kedai ni guys. Jom let's go. So guys, untuk first kedai kita hari ni, The Bolet ni, dia punya cafe latte guys. Cafe latte with no sugar. So jom kita try. So guys, tadi dekat luar tadi, kalau korang pasal dia ada tunjuk dekat B-roll. The Bolet ni sebenarnya dia the first specialty coffee dekat Kota Baru guys. So that's why dia punya kopi ni, dia punya latte ni best guys. Maksudnya professional lah guys. Dia taklah rasa yang macam apa tu, yang kosong-kosong gitu, yang tak rasa kampung lah guys. So premium lah, sedap, recommended guys. Jangan lupa nak try Mami punya chocolate ice guys. Kita punya makin nasi je. Terima kasih. So tadi dia lupa kita dah try dia punya cafe latte and now ni Mami punya ice chocolate guys. Jom kita try ice chocolate. Disclaimer guys, dia jenis tak minat sangat coklat. Tapi sekarang sebab dia duk try ice chocolate Mami, so dia faham lah ada rasa-rasa ice chocolate yang menarik. Jom kita try ice chocolate dari The Bolet guys. Sedap juga. Tapi dia manis sikit lah. Dia tak minat manis guys. Sedap kan? Mami sedap lah ice chocolate sebab dia rasa dia minat manis guys. Mami dengan phone pin dia guys. Okay. Yeah. Manis lah. Mami nak manis guys. That's why dia punya ice chocolate dekat Bolet ni dia minat. So untuk makan dekat The Bolet ni, dia order chicken grade and Mami pula order prosperity chicken rice bowl guys. So hari ni kita punya first main ni ya guys. So untuk total kita punya food hari ni, cafe latte, ice chocolate, chicken grey and prosperity chicken rice bowl semua RM74 guys. So bagi dia okey ke guys, sebab dia punya portion pun besar untuk chicken grey. Ni memang tak habis hal dia sore. Jom kita try dia punya chicken grey guys. Jom let's go. Besar gila guys, serius besar gila. So guys, jom kita start dengan dia punya chicken grey dengan sos black pepper. Let's go. Wow, nampak guys. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak menarik guys. Serius. Tengok. Wow. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Try dia punya. Patutnya dia rasa dia punya roti ni makan dengan salad kan, tapi tak susah. Guys, roti dengan telur. Asyik pun. 1/10. Ya. Sedap kan? Rasa kan black pepper kan? Mami pun setuju dengan dia guys. Dia punya black pepper sedap. Sedap guys. Serius. Kalau korang mari dekat The Bolet ni, boleh cuba dia punya chicken grey. Portion dia besar dan rasa dia sedap.
So guys, tadi kita dah try dah The Bolet punya chicken grill. Sedap, 9/10. So ni kita nak try nasi mami guys, Prosperity chicken rice. Rasa macam ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kena tahu berapa ni tahu. Tak saya. Sedap guys, serius. Serius sedap doh. Bagi dia suka dua. Chicken grill pun dia suka. Prosperity rice ni pun dia suka juga. Tapi kalau kena pilih satu, dia pilih chicken grill lah guys. Sebab dia punya portion besar and dia punya black pepper tu win guys. Boleh satu mungkin ni. Yeah. Kat The Bolet ni, alhamdulillah dia punya makanan recommended guys, sedap. So kita akan makan dulu, kita sambung vlog kita kejap lagi guys.